Chitariki nkianda muthino yo gatano mwaka wa 2020 n'isato Chinsa nigo chiaragire Isano na Ibere emesane ya magana maye gitaseni Ndizi TV akarongo kwaria niobe na inche ningumainara ya ngento korekana ime na isiko ya Gusii kiagera gasito no kuyarigireria na kuyasangirira ndetwanyara gugonsa maranekero chiaragire Chinsa jiganko wa kirambe mano karamo chorete kurira Ndizi TV ne robwansu bomugusi andonse soberede na ndino twende kuyasangirira kuru chingongo inye Chinsa Auta Erora sense meri umuru manyerero ya kera bigari nyanja makwene kpunago chiri wetera seriogi amo nechbicha na mange anataka korekana imena isiko ya Gusii asaba wakeri bari bakumwegerera past sekeri ba mochiri serikali anene karo etagete sieka chia county JHBS chia pasta sekeri bagomo wasiri boborendi boemekiture kindiki ni garase county eli ya Kilifi anene kara ikasense meri ekerobono imebirende gendete kurigwa gosigo chucha kurigwa as umugabano we county ya Kisii nwarasegeti kia Gusii stadium manene kara kurigirio muroberio bwabali baokora mangana yobo chenu gose community based frontiers bali bakora miroberio yu as county ya Kisii mubungo sauti mugirango bayigo andata komoji county ya Kisii anena asogosie kwa kwenye gitari ya nduru ayungati yari gochuteli as mugasobono kaba munanje we koma eliane Brighton Makori. Kerobono aborokia bakwirania gochia sijizukuru saborokiwa bakwirania gochia sijizukuru aho ime yense ya Kenya sogojosta ke tamu ya kabere nigobono aborokiwa banyarire gosaborokia banyarire bakobori wakoba maiso anene ekera abana bakwirania sijizukuru elinde ko batanga banyara bagosoa anamariogo yugotindia gosine bindo awa sijizukuru joka okwana negetaseni Ndizi TV Charles Nyakoe oyore omwobisa ase county Nyamira sekyombegerigie kurwania mariogo yobotindia na kada nigobona ateruna nirubuya aborokia akoba maiso ekerabana bagoso school ringane iyo nigo twendete kubwateriwa anamurikito kurwa ase county Nyamira chabu mangi kurende taturega Charles Nyakanyarire kaokwana bono ngukwanire iguru ya school abana school bana chigwirwe nega school chigwirwe abana banongira na baro school lakini twanyore reports inga abana abange kabakeno ki asiti skuru cyabo nigo bakogenda bagenda namari yotimbia buna kinyasole no nyina mari wande nale ekikoni ni agotimbia amari yogaya ande ake bari mumbara manya ucyusi yabana aba bagutumia abana be bakubisa amari yogaya buna kinyasole basi kabisa cyabo buno bosie ekinde bari cyabo nibitamutamu gera inchiro isiri tayari bakora baoneriwa basona kirosyo cy'isukuru amatukama kwanya nk'abana bazi bakora ibintu bitagwenete bone nkuburi abarimu bonsi b'isukuru cyitonga engake abana bakigera cy'isukuru kamuranje abana kubakira isukuru yawo tema cyuna kin korera abana bu inspection isaine nohena abana kinyaruka ekirando atabarimu abasubati ira abana buki kirumu genda bacheki kabisa kiagera tari mwana umurogwe okutumia muri gutindia korwase county Nyamira ni gotogoje mase mogo ikasige kia Gusii stadium asebono mugabana we county ya Kisii Bauro Simbarati anyarire kago ikasense meyo anene ekero arengede gochigo kwanera community health promoters asegeti kia Gusii stadium muri getumire manyino ara sense meye kerende tutu batiringane iyo kerto kumanyubuna ni go ikerenga kanene kyumoroberio igo somo sangana iyo neri erengete buno mugabana bwe county ya Kisii na barachiko bakana community frontiers yabo asemere memi yabanyarire bagokora as county ya Kisii kene kerenga buna mugabana bwe county ya Kisii Simbarati ngaro bereti ko kinye birengo byabachenu as county ya Kisii umuri kito no are sense meyo ande tutu batiringane iyo ende ejine jibija chiweta seti ya ogabo korengana n'umuroberio yunga kyogendede asenseme yekatokote bwo nyubuna mugabana bwe county ya Kisii nigaikira asenseme yo kara okura umuroberio yo aseritiko lya lero ayubono kagenderete nigo mubunge osatu mugirango Silvana Siosoro
anyarire gakogendera kurumbi na komochi asogosie kwa kenyagitari ya Nduru level 4 asatheru na bamenyi bensemeini obagendete gochandika soko nyoro bwenia asibona abuli abana siasa kubeka siasa ya bensemo asensemo yobochenu elinda bamenyi anende bensemo yasotu mugirangwa nyara bakonyora obochenu asibo igosora mochiria gekorugi akorekanta asenseme yo ekere machine yemo yatakire korusigwa asinyagitari yo kenyagitari yabonesie kire ya Nduru chiwiki sato okoba ya siasa bosaigo ekero bachire kurusia machine ya Nduru abana inchi batenente bagateba yaya tutagete kuipinya gitari chetu chionzipi gavana akugura chi machine kirasi eye niga yagure tuna World Bank na yagenda oligi World Bank egorere keumbu oligi World Bank egorere nyamache osandons eye World Bank gaje kagura chi machine yechi na mo bataba chi machine yechi Ibere bakongumboyo ne jeito ni Ibere jire ekine jeito abarwire na bako baikomirimo naende onye chire Ibere mutagete tunyorebe yemo bakongumboyo lakini ntobugati nyagitari yemo etago ntobugati nyagitari yaite etago nyeruziga koba guchie etago egere tumanyanga mbogirangire ekegera World Bank na ide chine jeito bose bana bamendo baje lakini koruziga koba keumbunga ngosaba tuarenge ngware gosaba kurke KTRH kilomita 5 oje kabisa gosaba kurke KTRH kilomita 5 obeke onye togosaba kurkiri kilomita 5 tiga obogorio murwaire kuruke umbu omorete nyamarambe arwarigwe Zijinga kichecho osoro nigaterena barabo nigo baganyete gosenya gitari dinichiko werwa korende nigaterena mbachiko gendra gutumeka chinyagitari chinde chinge jire asebunge yo korenda asateruna nigo achakiri obisi yaye kobenya gitari asegeka ekaro baganyete nyagitari ya Nduru koigorwa machine teriko bwati murwaire kubwati machine lakini mabateba iga mwatongenterere bakongomboyo ntobwate nyagitari yaito yatabaka emission ntobwate nyagitari yaito ya roadment twagambire nabo ligo ririria nyamarambe nari bagoturwarire bone gende twamwire okoba nyamarambe mwasigikire abarwaire mbari konya banarite nyamarambe twaboigoreira ka clinic iga twarusiye abanyagitari abandi tabaka abandi roadment abandi abana baitonkaga abari doctor ba voluntary bachirega twoncho irobisi yaito yabeire e clinic oriogocha no mutuko mwati nenda marioga naro nairu nabasani koru Nairobi nechi company chia serikali batoire akorwarigu aigweriogo omututige kumwati ogocha konyarire bakongomboyo tiakorigie fair yokogenda tabaka ninji bakaga munyagitari urega no yotabaka akorigereri akororo kwanyariru mono ambulance nera inje ngobeka mafuta mami kobeka ndi isato chibenye ego bakatabaka obekwe ward okane chibeziri kwari goche gwakana Nduru kontongentere yokoye machine yaito kwendeni huko korwa obono sauti mugirango ni gotogoja goikase ward ya Kitutu Central ye gotoka se bunge ya Kitutu Judge South asebona bamenyi be ward ye banyarire bakwe murungani no gosareka gwekibara senseme ya siriti kuralero bakorokobekana ase anena ase bara ya daraja 2 sirikisho asebona bamubolire mu MC be ward ye ya Kitutu Central Diuki amo nomo bunge ya Kitutu Judge South korigereria meroberio yejipara ase ensemi batere nambari gochugokira nande barosire kuganya gokorwa magendero ase ensemi mingi sana twabere tugamba no mu MCA no mu MP batokonye gotoroserie pare twarorire igotokobogerie embuli egita rere tuamu atasoke tu MCP batomanye lazima pare erosigu no mu MCA gatotaita tomanyeti rere tuasoka lazima atomanye kama abarali toko buga iga toko ganda baka ofisi yae no to chikobera ati kama toko kama sigari ya buto ngoro ngocha bale babache ndorere diko bwatu togende ime Mwisone tuwarengese daraja gari abana mbai goreteje sikuru bana mbali kwenda sikuru ngai bagweta batete to iruka ndo batinde bana bara irukere kipara chato chanire kibanga bwati nachendo bwati security ndo bwati nobo kimaboto chande lazima diuki atomanye no mu MP oko sabago ito na se governor ndo magavana ndo kwanje sana ndo komanyete ebi MSC no bando konyekiria once and for all ere tuate batongo tara na ndir tukorigima togo tara no mutunyo mama tuatembea lazima pale yero siku
ndoriko tukobaereri ene right yaito konyore parengia konyore sogweta konyore na maje munatari ndoriko chiko tene abangina mogotura abawakiri bari bakumwegerera Pastor Ezekiel Odero nigo bono bamojirie serikali anene gosero gwetera ase kambero ase bono chibengi gosijia account ya Pastor Ezekiel yanyaride chigo sieko bagukwana ritko rero bakurabona Danson Omari amono muwakiri kirifo mbeta nigo bateruna nogoichana mono bunense ya Kenya theri gutumika lichiko ase bateruna nerebuya Pastor Ezekiel kwe uri bagaria yari abene gukora mirimo ikyaro ikaboniga mbararo igoso lindelionsi abwate hawako kotini. Kwa hivyo nafikiri kwamba tutaomba kwamba ombi letu likubaliwe, sababu hakuna mtu anayelipinga. Kwa hivyo maswala mawili tuna imani yatakamilika. Swala tata ambalo limo mahakamani ni kwamba jana tulipata fununu kwamba wamenyemelea pale mafichoni milimani katika hakimu wa kiwango cha chini ule ambaye anaitwa Chief Magistrates Court, wakapata oda za kufunga benki account za shule, watoto wasiende shule, za kanisa, watu wasiweze kupata hata chakula kanisani wakihubiriwa neno la Bwana. Ni kinai. Unasema kanisa liendelee, lakini wafunga account zake. Wewe wasema kanisa si haramu, mbona tena wafunga account zao? Kwa hivyo kisha tumeweka application mpya ya kusema kwamba zile order ziko Nairobi zilitolewa. Abateneri bebyombe byabakori emiremo abaokorwase county ya Kakamega nigo bono ba mereiri engane serikali erengete go chikomente bango asense yeito ya Kenya bagukwanane na ase county ya Kakamega nigo bateruna aba Kenya nigo bagendete kumia gose nigo bagendete gusugumwa ne gurudumu gose neri kurogoto lya uchumi gose binto gokonga baige serikali sikubenta enengo gose birengo bya tax gose bango nigera chikwera ba Kenya goso asako mwasaba boli ya babunge gojigo kaningane yo ekerera chigo ikase amagacho yebunge not pass that bill, financial bill 2023. If you pass that bill, we will meet you on the ground. We will make sure you don't step in those constituencies. We will make life so difficult for you. Because hata nyinyi wenyewe hamna pesa. You have been taxed already. We want increase of salaries to employees by the government. And the parliament should ensure that the SRC, which is doing nothing to us, is removed completely. We have houses, even if they are grass-thatched houses. Those are our houses. We do not need government houses. We do not need anybody to... Abanyanyimbo korwa sensemo ya raikipia nigo wana bayanida kubeke miroberio ya bene kwene kibina nkurwa ni baramarwa tanjiri asenseme ibaigo ni waterena mbarigo chigokira na gotiga abanta bangi koendera konia marwa asenseme yasemana babuli aba Kenya bonsi kubwatera n'abanyanyimbo erigwa koroboti sigosege turi asamarwa yale elinde Kenya nyarege koba ensitabwatia marwa ayo irire binte binge gosareka anene abasayi gwesona ni asimito bitata keiri boigo nonye n'abasaja gosirwa gosigokora chinguru cyabo cyo busaja za kuingia boma kadhaa na tumeshika chang'aa lita 30 na tukashika suspect 4 ambao tayari wamepelekwa mahakamani, wamepelekwa polisi ili waweze kwenda mahakamani. Pia tumeweza kupatana na kangara ambaye ndiye material ambayo inatumiwa kupika chang'aa lita 300 na tumefanya destruction, tumedestroy, lakini kuna apparatus pia bado tumebeba na tumepeleka polisi. Ningeomba tushirikiane pamoja tuweze kushinda hii vita hii. Si vita ya mtu mmoja, tusiwachie polisi peke yake. Tushirikiane pamoja na members of the public kwa sababu hii pombe ikiendelea kuuzwa katika hiyo maeneo inaumiza watu wengi sana. Inaharibu watoto yetu. Kamati yebunge ey'oburemi anene ase Senate nigo bono yacha kerebi karobyabo ekero bakoragwa n'umunyakiro bobo mu Senator kama murongo oyo barengete gose barengete kuriri igoro yekawa anebirengo byaye noboni bwaye kero banyonene nabo watani ao anabaremi bekawa. Cooperative society tunataka zote
zipewe uwezo wa kuwa marketer, wa kuwa mila. Si muko na vitu za kumila huku, lakini hata uwezi enda kumila wewe mpaka uchukue mtu mwingine ni kama yeye anaenda kumila kahawa mbinguni. Hapo ndio sasa wanaanza kukata wakulima kutojua bei zao. So tunataka wawe millers, wawe agent, kila kitu inawezekana, mpaka hata kahawa yenu mkitaka kuuza Nairobi Coffee Exchange mfikishe huko. Ni Coffee Board of Kenya. Zamani tulikuwa tunachagua our representatives. Kama tulikuwa tunachagua Kirinyaga na Nyeri, tulikuwa tunachagua one representative. Lakini siku hizi ngangwire wikasense meri ya Bungoma sebono Eliud wa Kesa uyu abangi bamanyete buna Yesu atongren nigo neranyarde gakobori wana banyanyimbo anyare kawe kana kuri koroboti anenekero munyanyimbo monene wabanyanyimba se county eli ya Bungoma France Koli anyare kawo kwanira ningiagerede bakarangeri Yesu atongren. Ndio wanasikia mambo ambayo hayako. Maana hapa kwa TC nimekuwa, OCPT nimekuwa, kwa Matamosi yes nimekuwa, lakini sinako jambo lolote. Mpa mwaliko ili kuweza kupata kuwa na mahojiano, nafasi ya mahojiano yetu na ndugu huyu ambaye ni Mkenya mwenzetu, tuwe na mawasiliano na yeye tukijadiliana mambo haya yanahusu kanisa madini yake ya kule Tongareni. Abono nongo ikomweri oba mwana itamaye jinsi sana Ibere keroroje ukeruwete Yesu atongren awate abuna aya no nabanyanyimbo mama itebine gasi ya okora tetumirane gikoraga Chinsa 10 anene kerongo kobori anene edis gentongereke kora mchanda usi korata kumanya na bogonte itukubena Chinsa 10 anene na ekero kwali kirege ntekebe asense meri ya Facebook osogwasiriri uno yomino montata kire korike osengi atakiri gokore kiaga na bora tena wasiri uno mino us accident yabeire abandu baraikyo igotokwemera Chinsa 10 nontebira no korike osengi omontata kiri gokora anekro kwa bekiro robot robe asense meri ya Facebook tumirane ajigora Chinsa 10 karotwaringi na chosho Auta korwa asense meri umuntu bamanyerero apikari nyanjama ero nekibona mali ugine chibicha gojira senjera bene eriane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.